Dobar dan i dobrodošli na video na kanalu. Danas sam za vas ljudi pripremio neke bogate i slavne ljude koji su nekada bili beskućnici. Da puno ne bi dužio ovaj uvod, krećemo odmah. Jim Carrey, danas jedan od najpoznatijih hollywoodskih glumaca. Jim Carrey bio je prisiljen odustati od srednje škole, nakon čega je dugo vremena sa porodicom živeo u parkiranom Volkswagenovom kombiju, koji su stalno morali pomjerati širom Kanade. Na kraju su uselili u šator, stacioniran u dvorištu njegove starije sestre, a kombi su ostavili parkiran na prilazu. Carrey je kasnije rekao da je upravo tokom tog teškog finansijskog razdoblja razvio svoj prepoznatljivi smisao za humor. Kada je prvi put doselila u Chicago kako bi pokušala uspjeti kao glumica, Halle Berry ostala je bez ikakvih prihoda, ali njena majka odlučila da joj više neće slati novac. Kako je slavna glumica kasnije priznala, tokom tog je razdoblja spavala u prenoćištima za beskućnike. U intervju za Star Pulse je rekla: "Tada sam naučila kako brinuti o sebi i da mogu preživjeti baš svaku situaciju, čak i ako to značilo odlazak u skloništa za beskućnike i život unutar mogućnosti koje su mi bile nikakve. Postala sam osoba koja se uvijek zna izboriti za sebe." Još kao dječak, Harry Houdini znao je da želi biti iluzionista, pa je pobjegao od kuće autostopom. Završio u Missouriju i jedva je preživljavao. Nakon nekoliko godina počeo živjeti u New Yorku sa ocem, ali bili su toliko siromašni da je Houdini morao prositi na ulici. Kako je svojevremeno pisao časopis Time, glumica Hilary Swank odrasla je u Kamp Prikolici, a potom se preselila sa majkom u Kaliforniju kako bi se mogla okušati u glumi. Pre nego što su počele stizati ponude za uloge, živjele su u automobilu i u praznoj kući. Kasnije je objasnila za CBS News: "Imali smo prijatelja koji je prodavao kuću i koji nam je rekao: znate, tamo nema namještaja, ali možete prespavati. Tokom dana biste trebali izaći da možemo pokušati prodati kuću. Nabavili smo lav madrace i na tome smo spavale, a ujutro bismo se izgubile." Hilary Swank ipak uspjela. Osvojila je 2 Oscara prije nego što je navršila 30 godina i danas je njeno bogatstvo procjenjeno na $40 miliona. Ok ljudi moji, to je to što se tiče ovoga klipa. Ja se nadam da vam se klip svidio i da čunite neke nove stvari u komentarima, pišite teme za sljedeći video. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal, da pristanete zvonce i da me zapratite na Instagramu. Tako ljudi moji, to je to. Uživajte u ostatku dana i pozdrav!